intara zose murakoze nyene icubahiro inka sininda kuzivuga amazina zose tuzitiriye izina rimwe bwiza mu mwaka wa 2019 ndabaramukije Rwanda kamungundira turatura yaje byiza by'igihugu reka nibuka nyakubahwa Petero Nkurunziza nabizi yabirenze narenze umunsi kugabana iherekejwe n'intama n'imene n'ibikebanye byuzuye amahoro y'amahoro twarongera tukaronka y'amana yose abahungu n'abigeme nibwo yamaze y'amana yaraturondera amahoro aramba kandi aramba yarakubitiwe macyubahiro Petero Nkurunziza we kwizibika mu muhuza nibaguhangura igihanga maze igihigo kamara atababyeyi ntibibarukire ku buntu abana b'amashuri reka twijajajire nk'Imana mwisa Kristiya ewe nyene cyubahiro Petero Nkurunziza we sisi tara utera bebo tubakize kalala amu tokana kana kubeka musanaye yere bakatusakiza yakuchi ndakemuye abatatse Burundi mu makungu bakatatse Burundi mu makungu kandi Burundi mu bwenge twibutse usibira mahanga batamutafuriye bakabana kugena kahenda n'abana yakwa Petero Nkurunziza wani cyubahiro Petero Nkurunziza kwizi bikomo guhoza n'abaguhanga none turacandacanda wonje nkundira n'abayagira iryo terambere yatuzaniye amashuri meza arubakwa ibibuga by'inkino byose birubakwa tukabikesha nyene cyubahiro nkundira n'abayagira iterambere tugeze ahangara barakutakabira wateka ku ntego batega amatwi wagera mu macana ushaka ukabura uruhukira none ugeze mu macana ushaka uruhukira muri bataka Yabikoze biranezereye Yesu yabikoze ndakebuye ugwaruka rwose rukifise umutima wo kujana nyabahururu bakajana nyabahururu baja gusambura gezaho nusaba